Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sulit kabor sin long. Sulit kabor. Ada orang bat kali boleh minta bimor ban bat tu kali. Syatai kila ban bat boleh mengi sini. Boleh mengai sar sini mengai. Kira nak baca jai ban jai. Meneng ina kira nak baca jai mentan di sini. Hading ngijing syabat ki kali Meghalaya hakinonya kali kamai na Assam. Hajorabat kinonya kali kamai tourist na kani gejala. Kimut ban penibor kela dak bertemu ban bat ki kali Assam home sherpi hendak ki pulit ke maila satya. Baklami kejinge peninya markelyang hak bagi pulen kila ong beladami kejinge umsnam menuban bakli. Lipat opi yang kabor tu menteri. Tak kayaknya up. Di ban bat kabor tu. Up ka. Bisa dah. Dia bat kita kawan sini bisa. Tu ban bat dia. Ke sini bat dia mesti. Ya pi ban bat tu. Dan dapat dan sini umsnam. Ada orang upaya ngelap itu mesti. Setiap aku marjur. Ya abswakan. Kata dia gormen dia bakli kata ambil. Dan umsnam mesti bin bakli pi. Dia gormen dia baik. Boleh bin government up mentah. Abswakan bisa kita ngomong Ya pi kan percaya benar bakli mau pi umsnam ye. Bakli pi ayo. Boleh. Abswa jai. Sulit kabor sin long. Sulit kabor. Ada orang bat kali boleh minta bimor ban bat tu kali. Syatai kila ban bat boleh mengi sini. Boleh mengai jai sar sini. Kira nak baca jai ban jai. Meneng ina kira nak baca jai mentan di sini. Aduh meneng ila jai. Dia sedang biang. Urang mek kan tak kadang ngimla. Bisa. Baik madu menel la jai. Madu menel la jai. Boleh kita sedang ban biang. Mentan terlahir. Bila pun ru cetai ban bat station neng. I notice. Orang terilang, tadi menir yang terilang wah, sedang sistem kejut. No, but then I heard that you were stopping the one to... No, And we then- don't stop them. We just, we stop them, but we ask them to take the local vehicles from here. Yeah, actually those vehicles that you stopped, that is, that may be registered to Assam, Assam, but yeah. that one is Shillong to Tura vehicle, Which one? the one that you stopped earlier. No. We haven't stopped that Shillong to Tura vehicles. Yeah. So in that We have stopped only the Assam registration only, ma'am. Okay, how many vehicles? But you have let them go now. Yeah, we have let See, them go. the situation will escalate now, so let's not do anything here, okay? Whatever we won't is do being anything done, here, it's but- being done in Nongpo only. Like? Right. In that Jorabat bridge only, they're taking care of that situation, na? Ya tak apa nam ta jong katu kabeng yabat e kali hang nema ta ki oi baki kali government jongi stai kila sabat dot ta ka government kale iu nam ta jongi manta asnem ngila ong ki ba snai ka polisi tada ki snai ka polisi thrai ngimda poi report banyami maran hadu kan ne ta kawai ki ong ba kila sabat ki kali government stai dai ka government ka kali government ki sabat tang tas ni kila sngau e kata ga jing jar jongi government ini pa ba pa bangila jing jar mentala baro cerita jing ebat bengi pantang nam ta ka ne ka polisi ru jingjar ban ai ngi kata ka polisi dada kila kulai ban ai ka polisi lai ngim thrai ngim dan ra ban mi madan kumne wat ka kali sneru hangi ka Shillong na baro hi sukenya kata ki kali bangi dan sene ngi ho ngi shu ya ong badingi trai kali ma tang bang ngim dei bangi sim daga bangi yo daga pisa ka bayungi sim lembak kalun ka bang ta kenema bra mengi tebab yakini kisni bangi yang rungi la jong ngi jingjar hi tengi kwa pen sai pa ba katai ka wai ba ka jing sha pen phai dong pi stay kum besar Jorabat meneru ba mentarungi yo ko ba pi sha pen phai stay kata kadeka kadeka nong kadeka kamram kadong ka government kan kare macam kya kata kumbai pulip nai don ba oi ngam ne ba manu ben kit kli kan ba sap pai kali nang tai tengi baru si kata ngila dawai kata bang snai ka polisi ada pila ada snai ka polisi lai ngim darat ata benda poi mi banan hadu kan ne ngila ya kata ru long ni ka banas dei ba sap pai ru thai ngim da poi kata kaput bang sap pai kali kibara long kiba lek men ngim sap pai kelab yang sa sekejala jongi kapoi kan ke pura ru ba nginda poi mi maran ru kan ru ba ka government ngila ha ka ki kam ba ka government kan pen snana ka polisi na menta ki jongi ki driver taksi tores Guwahati Shillong
Te kawai ka jing dawa jungi kalong baik kawai ba ngikang yakini ki kali ki bawan nabar jalada ngikang baik tang yaki tourist spot. Ngikang re yaki bakin wan chikane ka Shillong Guwahati Shillong ma. Bagi kang yaki de betang gini ki jaka Malaysia tourist spot. Te tamba ka government ka om tasni ba komentar bangi hang ni abat ka kali ba ngibat khnang ki kali ba nyo exchange no da ka kali jungi. Namang ngim sha yaki bakin do tourist spot. Adu hang ne kila pan wanra nang ne pan ngin change da kali jungi ba long bangin ket mangi kan sakai tourist spot. Tamba ki lalong nok gini ki beliau jong ki sarkar pat ingi long kim sha e kata ma te kat bangi lala mene ya kita ki bangi de banle ngilale te ya ka bamta da ru mta ki omba ngisang e shwa gani ya kata te namar ngi dawana mdepi bangi dawana ka Asam no ikani ka jing dawa jungi ngi dawana ka government ka jungi te jing sha ka ngi de banyak long ngi de ban bat ka government kan ngi kwa banyak kran ngi kwa ya ka government bukan sina no ka polisi menta ta ngam kwa sho banyak kran namar asnam ngila da ala ki bukan sina bat kimpen sngau ya kane te mentale mentoy shuban kran hadu benta bakim pat ong bay bakila clarify bay bangila ngin sina no ka polisi bagila confirm bay 100% mangtay ngin sa iki ngin yang ngin pen dep no kan ka jing yaki kan long ban hadu menta da ba kidang pane ngiru nang ngin pay bay ta so bakala kini nabar jala baro himdei tang na Asam ngim thau ta ka Asam em long ngisha iki ban kamai ta ya kan ka Guwahati Shillong tu Guwahati ngim khang ya ka main road ngim khang ra ngi khang bay exactly tang ka tourist spot bay ya ka tourist spot tang shara perkat pi dangi try jela ngimyo taban kamai man kapor bagi let kamai sasora am tang ngi poi sasora dan dai nyawi ka kali gindang la jong ML ka jong Asam teng namla ben nyawru kata ru kan pensai tangi ki bas ngotho bat ki bangila ong nang ne sum ta ki lawan kali nang tade ngila bat ka kali lengbala bat ngila pen ngotho ya ki ba ya ki tourist spot teng nam sha sho nang ne phiap sim do kali ka ba DML registration te ki ba ngotho ki la sim te ki dan ki ba pener ki dan hi kata menjaira dan mong ki ba pener ki dan ni te ki to ki ba pener tangi ngi sha ki ban le ngi khang ka